Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Astrologija. Nedeljni horoskop za rođene u znaku Vage za period od 14. do 20. februara 2022. godine. U ovom periodu nećete imati stresnih situacija i vaše zdravlje će biti dobro. Imaćete sreće i naporni rad u prethodnom periodu će se isplatiti. Mogući su sporovi unutar porodice i imaćete osjećaj da vas niko ne razumije. Ukoliko imate privatan biznis dobit ćete pozitivne vijesti i zbog toga ćete biti srećni i raspoloženi. Ukoliko ostvarite dobar profit nagradite svoje saradnike jer će vam biti zahvalni. Povoljan je period za učenje novih vještina ili usavršavanja. Na polju karijere ćete učvrstiti stečene pozicije. Shvatit ćete da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro će ići onima koji u svojoj profesiji koriste intuiciju ili iza sebe već imaju dokazane rezultate. Svoju zavidnu energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Savjetuje vam se da ne govorite previše o svojim planovima u budućnosti jer tako unosite negativnu energiju. Moguće je da ćete otići na putovanje koje odavno priželjkujete. Na ljubavnom planu pokušajte biti zreliji i konkretniji. Previše priče ne vodi nigdje i samo uzalud gubite vrijeme. Hvala svima na posjeti. Pratite i lajkajte samo ako uživate u videima. Vidimo se uskoro.